ہوں جناب کے سامنے ذاکر اہل بیت استاد ذاکری سردار ثقلین عباس بلوچ آپ کسوال وہ کتاب فرمائے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تھوڑا شان کرا دو التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا مولتي يا سيدة فاطمة الزهراء سلام حاویسینی فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام میرے بھائیاں دی صف اذان و عظیم عبادت شمار فرما جتنے مومنین و مومنات سادات غیر سادات شیعہ سنی احباب جتنے قدم چل کے آئے مالک اللہ ہر قدم تے گناہ معاف فرما او مسجداں او امام برگاہ او گھر او ویڑے او جائیں قیامت تائیں آباد و شاد رامن میرے اللہ جتھے تیرا اور تیرے اپنے اندر ذکر ہوں میں مومن و مومن نال پیار مسلمان و مسلمان دے نال میرے اللہ محبت نصیب فرما اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ شفاء کلی کاملہ عجلہ عطا فرما کوئی تنگ دست ہے تو حسن امیر دی پاک نانی دی دولت دا واسطہ مالک اللہ انہوں وسیع رزق حلال عطا فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو باب الحوائے جناب علی اصغر بن حسین علیہ السلام دی شہادت دا واسطہ میرے مالک اللہ انہوں اولاد نرینہ عطا فرما میرے بہت ہی پیارے چاچو جان راجہ انصر عباس دے جو بھی نے کہا جاتے مالک اللہ منظور و مقبول فرما عزت ماب بہت ہی پیارے چاچا جان راجہ صفتر عباس نو مالک اللہ شفاء کلی کاملہ عجلہ عطا فرما ساریاں دعاواں دی ہکا دعا جڑا امین ناک سی ملیندہ ہتھ راسی مالک اللہ ساڑے حقیقی وارث دا ظہور فرما اس نالو زیادہ امین اکھائے ساڑے وقت دی ضرورت دی آمد قریب ہے مالک اللہ جس لئے حجت خدا دا ظہور ہوئے سانو ایسا کردار عطا فرماوی ساڑا سر مولا دے سامنے ادب نال جھکے شرم نال نہ جھکے ایسی صلوات پڑھ لو جو وارث راضی ہو جامن بلند صلوات سب تو پہلے تو گزارش میں کرساں جب تک مجلس دا ماحول نہ بنسی میں مجلس کوئی نہ پڑھساں میں کھڑوتا رہساں جی میں تساں چپ بیٹھے سب تو پہلی تو یہ گزارش ہے جڑے جوان باہر بیٹھن میرے بھائی اتنے تشریف لے کے بزرگانوں میں تکلیف نہیں دینی یہ سامنے تشریف لے ہو جڑے بھائی جان جوان پیچھے بیٹھے ہو یہ میرے سامنے تشریف اتنے لے آؤ جتے دھوپے بے شک نہ پاؤ یہ چھان دے آؤ یہ سامنے میرے قریب ہو اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ آجاؤ درود محمد اور آل محمد علیہ السلام دے پڑھ دے اے میرے سامنے آجاؤ سامنے
या बरज़मत आले मोहम्मद बुलंद सलावत मालिक सलामत रखने। और भी एक दो जवाने जा खाली पी है सामने आओ तशरीफ। बुजुर्ग बिल्कुल कोई ना उठी हुए, मैं तकलीफ ही नहीं देना चाहता। जेडे जवान मेरे वीर हो भाई हो तलब इल्म हो, मेहरबानी तुहाडी इतने मेरे कोल तशरीफ लेके आओ। बंदे कूड़ियां पीरां दी भी कच्छ नाल बांधन तो तुम तो मालिक ने वारस ही होता की तन जिन्हां दी कायनात विच मिसाल कोई। ऐसा नारा मार गदीर याद आ जाए, हाथ बुलंद करके हैदरी। ये माहौल बन गए, ये थोड़ी जी तबीयत मिला मेरी। मैं परेशान थिया बेटा, मैं आखे अल्लाह जाने कोई ये जिया बानी ने लंगर चक्कर आया है जो जंदे विच नशा है, बंदे बुलेंदे क्यों नहीं होंदा है ना कि कोई ये जी गल कोई ये जी कोई मसला ना बन गया हुए। बंदे लाहौर वजना में ना, लाहौर ये जानी है ना गड्डियां लाहौर, ये तुहाडे 50 ले पुल तो सवेरे 3-4 टाइम टपदे न। हुण ते पिंडां ले टाइम इतने मशहूर है ना जी, यकीन कर जाओ कि इतनी सहूलत है जिंदी हद कोई नहीं। लाहौर जाना में ना तो रात ले गड्डी वाले नु कॉल कर सी मैं लाहौर मंजने तो 2 सीटां मेरियां बना। चाचा जी मेरे जुमले की तायद फरमेसो। वो अक्सर ठीक है जी सीटां तुहाडियां हो गई, कोई होर हुक्म अदे जी इतनी मेहरबानी करें सीटां फ्रंट हो मन। जेड़ा जुमला पचा गया कुरान की कसम है, मैं अगली सतर पढ़नी नहीं है थां मिंबर छोड़ के मैं चला वैसा, क्योंकि मैं कदरदाना च पढ़ना है, बेकदरे बंदे च जिक्र अली करना चाहिए ही नहीं। बंदा अक्सी सीटां 2 दे तो सीट फ्रंट दे। हुण इंसाफ नाल दसाओ जेड़ी सवारी ने लाहौर जाना है उनकी सीट फ्रंट मंगदा है, जेड़ी कश्ती निजात जन्नत च वजना है पिछे क्यों मंगदा? नबी नहीं फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात, एक कश्ती निजात है इस जन्नत च वजना ही सामने बे फ्रंट ते बे। साउंड वाले की भी मेहरबानी है, हुण पता लगे जो साउंड चले, पहले तू भी आदा पैसे खैर हो गए। हाथ बुलंद करके हैदरी। परेशान उसनू होना चाहिए जिंदा वारिस कमजोर हो। ताईद करो सो मेरे जुमले दी मौला दे ज़ाकिर। उसनू परेशान होना चाहिए जिंदा वारिस कमजोर होवे, जिंदे वारिस दे ना हसब दा पता होवे, ना नसब दा पता होवे, ना जम्मन दा पता होवे। इस इलाके दे सरदारों जिक्र अली ये चिंज बैठे करो जिवें तुहाडे तो वड्डा नवाब अल्लाह दी कायनात च क्यों कोई नहीं, क्योंकि तुहान मालिक ने ओ रहबर अता कीते न तो दुनिया दी किसे महफिल च ना ले ले शर्मिंदगी महसूस नहीं होंदी। हाथ बुलंद करके हैदरी। ऐसे रहबर अता कीते। मौलाना साहब आ जाओ मेरे सामने, इत्ते कोल आ जाओ। मैं तो तालिब इल्म हां, तुस आलिम दीन हो, चलो मैं सबक सुना लवां, तुस सुन लो। मैं है इजाजत पढ़ लवां 217 करोड़ा हमद नुस करीम अल्लाह दे। खुतबा मेरा हो गया क्योंकि मैं निकलना भी है, जनाजा भी पढ़ना है। थोड़ी जी ताईद फरमेसो को जरूरी नहीं जो बंदा 1.5 घंटे पढ़े। करोड़ा हमद नुस करीम अल्लाह दे। पहले मोमिन जाकिर तो लेके आखिरी बंदे तई ताईद करे सो मेरी सतर दी मैं गुजारिश की थी। करोड़ा हमद नुस करीम अल्लाह दे जिसने मोहम्मद मुस्तफा जैसा नबी अता कीता है, कुरान जैसी किताब अता की थी, ये अली जैसा इमाम अता। करोड़ा जिसने मोहम्मद मुस्तफा जैसा नबी अता कीते, वो 18,000 जिन्स दा खालिक भी है मालिक भी है। वो चाहे तो किसी को हशरात च बना देवे, किसी को चरिंद बना देवे, किसी को परिंद बना देवे, किसी को हैवानात च। मैं ठीक गुजारिश कर रहा ना, उनकी मर्जी है ना। किसी को चौंटी बना देवे, किसी को कीड़ा बना देवे, किसी को कोई चीज भी बना देवे, वो मालिक जो है। और यकीन करे वैसे हर जिन्स अल्लाह की तस्बीह कर दी। हर जिन्स अली वाले बैठे हुए,
अली वाला आलिम हुंदा ने ये बैठकां ते बैठ के जेड़े लोग गल्लां करदे ने इल्जाम तराशियां करेंदे ने एक कम ज़रफ लोग हैं। अली वाला आलिम हुंदे ही बड़ी खूबसूरत सतर दे के जा रहे हैं। सिर्फ आलिम ही नहीं होंदा आरिफ भी होंदे ही। दस देवा तेनू आलिम ते आरिफ दा फर्क चाचा जी ताई दा हक अदा हो जावे। आलिम उसे कहते हैं जो जानता हो, आरिफ उसे कहते हैं जो देखता हो। हाँ मैं गुजारिश कर रहा हूं, आलिम उसे कहते हैं जो जानता हो, आरिफ उसे कहते हैं जो देखता हो। अली वाला आलिम भी होंगे, अली वाला आरिफ। चल आलिम ते आरिफ की गल हो गई। एक सतर पढ़ के मैं जिक्र अली वाले पासे आवा। तेरे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सलवात पढ़ हुज्जत खुदा दे लाते इमाम दे दौर एक आरिफ गुजरे, बहुत बड़ा आलिम भी है, बहुत बड़ा आरिफ भी है, जिसका नाम है जनाबे बहलोल। जानते हो जनाबे बहलोल? इसनू जमाना बहलोल दा ना भी यादा और बहलोल दीवाना भी याद है। अगर सूरज की तपश सामने हो जाओ, ये सामने बहलोल दाना भी याद है, बहलोल दीवाना भी याद है। हूँ मेरी गल सियाने बंदियां नाल दना इस वास्ते आदे हन जो नौकर अली दा। दना उस जी दना वो हुंदा है जेड़ा सरदार चंगे लब लवे। हाँ बेवकूफ है वो बंदा जिसनों पता ही ना होवे तो जाके लड़ लग जावे मैंने जन्नत ले जावी। माशर में कुछ पीर मुरीदों से कहेंगे हम खुद ही परेशान है, तुम्हें अपनी पड़ी है। ऐसे पीर ना बनावी, ऐसे राह पर ना बनावी जो इत भी फंस जावे उत भी फंस जावे। कर लवा 4:17 मुकम्मल कुरान की कसम है। तै ताई दा हक अदा किया, मैं अगे पढ़न की जरूरत ही कोई नहीं। माशर में कुछ पीर मुरीदों से कहेंगे चौथी सतर में एडी वड्डी दे के जा रहे हैं, घंटा वाह वाह कर अली की फजीलत दे दाद देंदा रहे। तेरी दाद थोड़ी है तो नौकर दा जुमला ज्यादा है, थोड़ा जा मेरा साथ दिवाए। माशर में कुछ पीर मुरीदों से कहेंगे हम खुद ही परेशान हैं, तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे जाए तो कहाँ जाए, हक छीना था जिसका दरवाजा जन्नत पे वही ज़हरा खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाए तो कहाँ जाए, हक छीना था जिसका दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। ऐसे राह पर बना जो शर्मिंदगी ना होगी। बहुत बड़ा आरिफ गुजरी जिसका नाम है जनाबे बहलोल। गल मुकम्मल कर देवा। दना इस वास्ते आदे हन जो नौकर अली दा, दीवाना इस वास्ते आदे हन जो मयारे मवद्दत इतना बुलंदा। मयारे मवद्दत इतना बुलंदा इस वास्ते जमाना इसनू दीवाना आदा। चल कली दे हकीकी शिया दा फरमान मेरे आ गया, जुबान दे पढ़ देवा तबलीग हो जाए, हर अली वाला सुन लवे। मेरे करोड़ा सलाम इन जनाबे मीसम तिमार नो, अली अलैहिस्सलाम दे शिया नो। ओ फरमांदे ने ऐ अली वालो, मैं मीसम तिमार की बात गौर से सुन लो। जब तक जमाना तुम्हें विलायत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दीवाना न कहे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल होता ही नहीं। इस मयार नाल मोहब्बत और मवद्दत कर जो जमानतन दीवाना आखे, जो अली की मोहब्बत दीवाना। ये आए 7वें इमाम अलैहिस्सलाम दे दौरे तख्त उत्ते बैठे मलाउन हारून रशीद। मैं मिंबर ते अदा कर ये रिश्ते च हन दोहे सके पितरेर। जय जय जी, रिश्ते च दोहे सके पितरेर हन हारून रशीद
اور جناب بہلول رشتے چ سکے پتریر پتہ نہ پتریر وہ چاچے دا پتر چاچا زاد بھائی چچا زاد بھائی جے کچھی دی زبان ہی سنے تے اے سکے ہن آپس وچ سوتر کچھی والے سوتر تے جے جدید دور والی گل سنے تے اے ہن کزن ایسا بائی پاس رشتہ ہے نہ پھپھی دے پتر دا پتہ نہ مامے دا نہ چاچے دا نہ تائے دا کہ حجی کزن ہے اے آپس ہن رشتہ دار صلوات بر محمد وال محمد بندی اس واسطے نہیں جو درمیان وچ محبت علی ہے سمجھ آ گئی اس واسطے بندی ایک دن اس سپاہیاں نو سڈے کہ جلدی کرو بہلول نو میرے دربار وچ بلاؤ اس نے کو وقت دے بادشاہ نو تیرے نال کم ہے اے توجہ ہے جناب بہلول دربار وچ اس کرسی پیش کی تھی مالک سلامت رکھنے بہلول کرسی تے پیا تے نہیں کرسی نجس ہے میں نہ باساں بلا کیوں سڈائی ادب بہت سہی تھوڑا جہا صبر کرو تھوڑا جہا تحمل کرو سو کہ میں عبادت پہ کرے دہا عبادت وچ دخل اندازی دیتی ہوئے میرا قیمتی وقت ہا ضائع کر رہے ہو میں ونجنا ہے اسے کہ تو گل کر کیوں سدی آئی مینوں میرا ٹائم نہ ضائع کر اگون ہارو رشید آدھائے اے بھریا دربار اے وزیر بیٹھن مشیر بیٹھن نوکر بیٹھن چاکر بیٹھن غلام بیٹھن فوج بیٹھیے سپاہی بیٹھن بڑی وڈی سطر پڑھ کے جا رہا نہ انہ دے سامنے کوڑیا کر اپا رشتہ دار ہیں بہلول آتا ہے بیٹھا تخت ہوتے ہیں گلہ بچیاں لیاں کر رہے ہیں تیرا میرا کیسا رشتہ تو دشمن علی ہے میں نوکر علی اس کہ تیرا میرا کیسا رشتہ تو دشمن علی ہے میں نوکر علی اس کہ کسا سٹا کیوں اس کہ بس تیرے تے میرے درمیان جڑا مسئلہ ہے اسے واسطے سٹا ہے یا کیڑا مسئلہ ادھا تیرا امام علی اچھا ادھا تیرا علی میری سمجھ چ نہیں ہے میں علی سمجھا توجہ ہے تیرا علی میری سمجھ چ نہیں آندا میں علی سمجھا جیڑی ہارون رشید دے دربار وچ جاجا بانی مجلس ہو تائی دا حق ادا ہو جاوے جیڑی ہارون رشید دے دربار وچ بہلول گل کیتی ہے سن سو دساواں ادا کیا کئی ادا تیرا علی میری سمجھ چ نہیں آندا ادا حیا کر علی نبیاں دی سمجھ چ نہیں آندا تیری سمجھ چکی میں اسے کہ بہرحال سمجھا تو صحیح کوئی دلیل تا پیش کر اسے کہ میں ان دربار تیرے ریت تیری ہے رعایا تیری ہے اے مول خریدے عالم تیرے جنہ دے گھر ٹکر تیرا جا رہے ہے پیسہ تیرا جا رہے ہے انہ گل تیری کرنی ہے میں کتاباں دے لا دے ماں ڈھیر تے انبار تے انہ جھوٹیاں دلیلاں دے منیاں میں نے تھوڑا جہا ٹائم دے دے میں تے نیسی دلیل دے نال سمجھے سا ہارون رشید تیرا پیو بھی منیسی علی حق ہے ایسی دلیل نال سمجھ ایسا تیرا باپ بھی منے سی جو علی سکھا ٹھیک ہے 2-4-5 دن گزرے سمجھ آ رہی میری گزارش ہے موقع تے ٹائم بناون والی ہوندی اللہ دی ذات جناب بہلول بیٹھے دریا دے کنارے تے بہلول دریا دے کنارے تے بہلول کام کیڑا کر رہے ہیں مٹی دے گھر بنا کے مٹی دے گھر بنا کے علی دا نوکر اعلان کر کے آ کر بغداد والوں جنہ جنت لینی ہے لے لو بہلول سستی کر چھوڑی جنت بیچ رہے علی دا نوکر جنت اور میرے دے واجب پہ وضاحت کر جاواں ستر دی جڑا نیت اور عقیدت نال اس دروازے تے آیا اس جہان بھی شے کیتی ہے اس جہان بھی شے
भाई तली 1.25 लाख नारे हैदरी इसकी निगाह पई है जन्नत बेच रहा है दूर जनाबे बहलोल दी पई है निगाह 15-20 घोड़े गौर दे नाल जो डिठा सन जे पेशानी ते रख के ते वक्त दा बादशाह आ रहा है हारून रशीद आ रहा है नाल वजीर नाल मुशीर नाल फौजी सिपाही नौकर चाकर इसका शुक्र है मालिक अल्लाह जोड़ सोना बनाई हुण मैं रिजल्ट ते आ गया रिजल्ट हुण जे तो हुंदा शहर ते किसे मैं ब्लाक च पढ़दा पियो हाँ ते उन्हां नूं समझावणा औखा तुसीं यो पिंड दा मजमा तुहानूं मरले दा भी पता है तुहानूं कनाल दा भी पता है तुहानूं विगे दा भी पता है तुहानूं किले दा भी पता है तुहानूं मुरब्बे दी वंड दा भी पता है सारा पता है ना जी तकरीबन 2-1 किले हई लश्कर दूर इस जन्नत वाली तजारत बंद कीती है इहदे कोल हई कासा इस कासे दे नाल ए चलदा पिया है दरिया साइड ते जनाबे बहलोल कासे दे नाल टोआ मारना शुरू कीते कासे नाल मौलाना आजम गड़ा खोदना शुरू कीता स टोआ मारना शुरू कीता स जिसले काफी तकरीबन 2-2.5 फुट टोआ हो गया ये जिवें चाचा जी राजा सफदर साहब बैठे ने सू थोड़ा जिहा पिछे रिंजे ला लो चलो कनाल एक दूर हालज कर ये हुण बहलोल काम केड़ा कर रहे है ये दरिया दे किनारे ते वहंदा है बिल्कुल नाल जो है गड़ा खोदा इस इलाके दे सरदारों पानी दा कासा भरेंदा है ते टोए दे विच वत कासा भरेंदा है ते टोए दे विच फिर कासा भरेंदा है ते टोए दे विच महराज हो जाने अगली सतर दे ते जेड़ा बंदा ना बोला शाला अली दा शिया ना होवे मिंबर ते खड़ोता बहलोल ए काम कर रहे हारून रशीद कोला खड़ा ताज्जुब दे नाल वेखण लग पिया चाचा राजा सफदर दुआ दी खातर सदर अदा बहलोल के कर रहे हैं जनाबे बहलोल फरमेंदन हारून रशीद मैं सारे दरिया दा पानी अज टोए च पा रहे हैं ये सारे दरिया दा पानी टोए च पा रहे हैं ये सारे दरिया दा पानी टोए च पा रहे हैं सारे दरिया दा पानी गड़े च पा रहे हैं हुण मैं वेखदा पिया तुहाडे पासे हारून रशीद वेखिया अपने वजीरां दे पासे झूठे आलमां दे पासे नौकरां दे चाकरां दे पासे अदा के जमाना आता है बहलोल छल्लाए आज अखा नाल वेख लिया ने ना जो बहलोल पागल है अगले साल इस डेट तक उठ के अली दी फजीलत दे दाद दे तेरी दाद थोड़ी नौकर दा जुमला ज्यादा अदा आज अखा नाल वेख लिया ने ना बहलोल पागल है बहलोल दीवाना है बहलोल छल्ला है भला इतने बड़े दरिया दा पानी छोटे जे टोए जा सकदा है ओ तू जनाबे बहलोला दिन रैयत तेरी रियाया तेरी फौज तेरी वजीर तेरे मुशीर तेरे इन्हां सामने सारे दिया दा खड़ा पागल मैं नहीं आ पागल तू है और इतने बड़े दरिया दा पानी इस छोटे जे टोए च नहीं आ सकदा मेरा एडा बड़ा अली तेरी खोपड़ी चुकी में जिस तरह इतने बड़े दरिया का पानी छोटे जे टोए च नहीं आ सकता मेरा एडा बड़ा अली ये छोटी जी खोपड़ी च इन्हां दे कुरान दी कसम ने नौकर समझ च नहीं आंदे इन्हां दियां कनीज़ां समझ च नहीं आंदियां हुण ताई दा हक अदा हो जावे इतनी फजीलत इन्हां दे घर दियां कनीज़ दावत मदीने करेंदियां खाना जन्नत चों मंगदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है इन्हां दियां कनीज़ां दी इन्हां दियां सवारियां समझ च नहीं आंदियां इन्हां दी फजीलत दी तो क्या बात है क्या बात है इन्हां दियां सवारियां समझ च नहीं आंदियां सवारियां नूं छोड़ दियो इन्हां दे हथियार समझ च नहीं आंदे इन्हां दे हथियार समझ च नहीं आंदे जनरेटर है जी हाँ पूरी सहूलत
برحمت آل محمد صلوات آخری بات فضیلت توجہ میری آواز اتنی ہے جو سارے بند تھے میری جرت نہیں جو میں علی پڑھا میری جرت نہیں جو میں جناب حسن علیہ السلام پڑھا جناب حسین علیہ السلام پڑھا جنہ دی فضیلت اللہ کر دے زمانے دی کیڑی مجال ہے انہ دی فضیلت انہ دیاں سواریاں سمجھ چ نہیں آ چلو ماحول بن جائے پھر جملہ پڑھو صلوات پر محمد پھر بھی باوات دیں اپنے گناہوں دی مغفرت واسطے یا رسول اللہ برعظمت آل محمد صلوات بس آخری بات توجہ ہر واجب الاحترام نو میرا سلام تائید کی تساں میری امید تو زیادہ مہربانی کی تھی میرے شفقت کی تھی نے دین اسلام دی جڑی پہلی جنگ ہے اس جنگ دا نام ہے جنگ بدر جنگ بدر میں ہکا چھوٹی جی فضیلت پڑھ کے مسائب والے پاس اس جنگ ایک صحابی دی تلوار ترٹ گئی ادو تلواراں نال ہوندیاں ہن جنگاں تلوار ترٹ گئی اے رسول اللہ دے کول آئے ادے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میری تلوار ترٹ گئی پاسے نال ایک بندہ کھڑوتا پاسے نال ایک بندہ بولو یا رسول اللہ میں تیز بھج لینا جنگ دے سازو سامان اللہ خیمہ دور ہے آنکھو تو میں تلوار لے آؤں جملہ تیرے سر دے اوپر دی گزر گیا میں کہہ سکے میں تیز بھج لینا جی خیمہ دور ہے آنکھو تو میں تلوار لے آؤں فرمیندن نہیں تو دیر کرے سے مصطفیٰ نو جلدی ہے اچھا یا رسول اللہ ہن جاندی تلوار ترٹی ہے یا رسول اللہ جلدی کرو میں تلوار دیو حالات خراب ہو رہے ہیں معصوم فرمایا نہیں میں کر او سامنے لکڑ پئی ہے چاہ کے میرے حوالے کر بولی میرے نال فرنٹ دے بہنے لے دا زیادہ حق ہوندا ہے جڑا فرنٹ دے باندا ہے اونا ذاکر ہوندا ہے او سامنے لکڑ پئی ہے چاہ کے میرے حوالے کر یا دے پہلے میں پریشان ہویا جو میں منگی یہ تلوار نبی فرمیندے نے لکڑ لیا پھر ادے میں ذہن دے تے ہاتھ رکھیا کیسے آنا بن پتہ نو زبان کہندی ہے سبحان اللہ آل محمد سلامت رکھنے ادھا میں رسول خدا دے فرمان نو اللہ دا فرمان سمجھ کے ٹر پیا ادھا میں ٹرا تو لکڑ ہے کول گیا تو لکڑ ہے چاہیے تو لکڑ ہے رسول سکلین دے کول لے کے آیا تو لکڑ ہے آمنہ دے لال دے دست نبوت رکھیے تو لکڑ ہے رسول نے واپس ولائی تو تلوار ہے جملے دا وعدہ کی تو جو میں ہون پڑھنا ہے اگلی جنگ دوسری جنگ دین اسلام دی جس دا نام ہے جنگ احد ان دے وچ علی علیہ السلام نے پہلی تلوار دے نال 9 حملے کیتے کتنے 9 اے ہن ویکھی بولنا نہیں ہے تو ویکھنا ہے اے پہلا حملہ علی اے پہلا حملہ امیر المومنین علیہ السلام دا ایڈا بڑا حملہ پرویز بھائی جان تلوار گرم ہو گئی گرم ہو کے ٹیڑی ہو گئی علی سدھی سدھی کر کے دوسرا حملہ پھر ٹیڑی ہو گئی علی سدھی کی تھی تیجا حملہ پھر ٹیڑی ہو گئی سدھی کر کے چوتھا حملہ مقامہ 9ویں حملے تے تلوار ترٹ گئی علی شہنشاہ رسول خدا دے کول آئے فرمائندن مہربانی کرو تلوار عطا فرماؤ مہربانی کرو تلوار عطا فرماؤ بندے اور بھی 2-4 بج دے اسے کہا یا رسول اللہ جلدی کرو علی شہنشاہ دی وجہ نال جنگ جیتی بنی ہے علی نو تلوار دیو تلوار علی کول نہ ہوئی تو حالات خراب ہو سن جلدی کرو معصوم فرمیندن میں رسول نو تو ہاٹے تم ہی جلدی
بندہ کھڑوتا ہو سکا میں خیمے چو تلوار لے آواں معصوم فرمیدن خاموش دوسرا بندہ اس کہ یا رسول اللہ پچھلی جنگ جک صحابی دی تلوار ترٹی ہے تو سن لکڑ دی تلوار بنا کے دیتی ہے معصوم فرمیدن تو بھی خاموش یا رسول اللہ علی نو تلوار دیو حالات خراب ہو سن علی دی وجہ تو جنگ جی دیونی ہے اتھے بڑا پیارا جملہ آمنہ دلال فرمایا فرمیدن بے شک میں حبیب کبریا ہاں احمد مجتبہ ہاں ختم النبیین ہاں شفیع المذنبین ہاں رحمت للعالمین ہاں وجہ تخلیق کائنات ہاں تو نہ بولے سے میں شام تے پردہ رسا سلطان الانبیاء ہاں شافی میشر ہاں اللہ دا حبیب ہاں وجہ تخلیق کائنات ہاں لیکن کچھ کم ایسے ہن جیڑے میرے اختیار چن وہ میں کر سکتا کچھ کم ایسے ہن جیڑے میرے وسچ نہیں اللہ خود کریں دے جس نو میں پورا جملہ سن کے بولی میرے نال جس نو میں بدرش تلوار دیتی ہے وہ وسدہ زمین دا علی جتو دا بہادر اٹھو تلوار آسی اٹھاؤ تلوار آسی یہ معراج ہو گیا جی میں جو نبیوں دے سلطان دے لفظ ختم ہوئے خالق دا آواز آیا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر پرواز تیز کر لے ذوالفقار چالے سرزمین عرب تے چلا جا میدان احد چلا جا اپنے استاد حوالے کر اپنے استاد کے حوالے کر جبرائیل امین ذوالفقار چاہی پرواز تیز کی تھی سرزمین عرب تے آیا میدان احد جا گیا علی شہنشاہ دے دستے یداللہ ذوالفقار میں چلا جاما میں ایڈا وڈا جملہ کہ تیرے سر دے اتو گزر گیا دستے یداللہ اللہ والے ہاتھ میں ذوالفقار اس ہاتھ ذوالفقار ہے جنہوں اللہ نے آکھا ہے یہ میرا ہاتھ ہے دستے یداللہ ذوالفقار ہن ویکھی نقشہ پورا میں بنا کے دینا دستے یداللہ ذوالفقار کھپے ہاتھ چ دلدلے معاشر دیاں واگاں پچھلی نوکر دی ساری نوکری ایک پاسے تے اے جملہ ایک پاسے تے جڑا آجا میں نہ بولا وقت علی پوچھ سن میں ذمہ وار کوئی نہیں دستے یداللہ ذوالفقار کھپے ہاتھ چ دلدلے معاشر دیاں واگاں ایڈا وڈا حملہ کیتا حسن دے بابے نے جو سران دا شامیانہ بن گیا جبرائیل دی کیڑی حالت کیمل مشرق کیمل مغرب کیمل شمال کیمل جنوب کیمل زمین تے کیمل آسمان تے کیمل فرش تے کیمل عرش تے چوتھے آسمان تو اسرافیل آدھا جبرائیل خیر ہے آج ٹیک کے باندھا کیوں نو اس لئے جبرائیل آدھا تو بیٹھا جو چوتھے آسمان تے ہے ذرا میدان احد جا کے لے ذوالفقار تو ود تلوار کوئی نہیں علی تو ود شاہ سوار اس وقت تو بیٹھا جو چوتھے آسمان ذرا میدان احد چاہتے ذوالفقار تو ود تلوار کوئی نہیں میرے استاد تو ود کے شاہ سوار خوش نصیب ہے وہ قوم جس تا امام علی ابن ابی ایسی نیت بنا ایسا مزاج بنا ایسی طبیعت بنا جو بروز معاشر علی جیسے امام دے سامنے تن ونجنا پوے تو تیرا سر ادب نہ جھکے شرم نہ جھکے علی جیسے امام نو آکھنا پوے او ملائکہ یہ جڑا سامنے آ رہے ہیں نا اندی اٹھی کے تعظیم کرو عام بندہ نہیں میں علی دا شیعہ آ رہے ہیں میں علی دا نوکر آ رہے ہیں اور اپنی مرضی نال نہیں جی میں آکھے ہوئے گزار کیا
دین اللہ دا شریعت محمد مصطفیٰ بیٹھکاں تے بے کے گلاں کرنیاں سوکھیاں نہیں خرچہ جتنا ہوئے یا علی دا یا علی دی اولاد دا خرچہ انشاءاللہ دنیا دا کوئی غم نہ وے دامن وقت گنجائش تھوڑی رہ گئی زیادہ پڑھ چکا تبرکن ترے جملے زندگی دی آخری رات جناب مسلم نے توا دے گھر گزاری زندگی دی آخری رات حسین دے وکیل توا دے گھر گزاری توا دیے میرا اللہ شاہد ہے میرا اللہ گواہ ہے پورے کوفہ دے لوگ ستے نو حسین دے وکیل نو نیندر نہیں کیا ویلے بستر تے کیا ویلے اپنے حجرے چ کیا ویلے جے سہنے چا کھڑو منہا آسمان دے پاسے منہ کر کے آکھنا میرے اللہ میں ماحول دے تیور بیٹا سیندین جو میں بچنا کوئی میں مری ونجنے میری جوڑی رول ونجنے او صدات غیر صدات نماز صبح دا چاچا ٹائم ہوئے حسین دا وکیل اٹھے توا تیز قدم چاہ کے سامنے آ کھڑی آئے ضرور کر دے وے ماتمی ہاتھ کھول کے وے مالک سلامت رکھی انج ہاتھ بننے توا ادھی مولا کیا کو خدمت اچھ کمی رہے نہیں توا تے خدمت دی حق کی مولا ساری رات ستے کی اس لئے حسین دے وکیل دا آواز آندے توا ایک وار میری اکھ لگی ہے میں عالم خواب وچ ڈٹھے دریا دا کنارے میرے شہزادیاں دے چولے لتھے ہوئے ہائے ضرور کری تیرے دل اچ قبر حسین دریا دا کنارے میرے شہزادیاں دے چولے لتھے ہوئے ایک ظالم دے ہاتھی تلوارے کیملے میرے محمد تے حملہ کریں دے کیملے میرے ابراہیم تے حملہ کریں دے ویکھ میرے پاسے ایویں شہزادے ہاتھ جوڑ کے آدھیں ظالمہ نہ مار نہ ساڑی ماں کولے نہ ساڑا ماما کولے انشاءاللہ دنیا اندر کوئی غم نہ ویکھ حسین دی مظلومیت دا صدقہ گلہ پہیاں ہوں دیاں توا دا پتر سامنے آ کھڑے ارے اماں ساڑے گھر مہمان کون ہیں مومنہ ہے جھوٹ نہیں بول سکی پردہ نس پایا ادھی بیٹا دا سامنے کہنو نہیں حسین دا وکیل ساڑا مہمان ہے تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہون حسین دا وکیل ساڑا مہمان ہے اس حرام زادے نو انعام دا لالچ ہے دربار اچ گیا یاد ابن زیاد جلدی کر فوج بھیج حسین دا وکیل میرے گھر 1500 سپاہی بھیجے توجہ میرے پاس ہے ضرور کری جڑا حسین دا زدار ہے ضرور کرے 1500 سپاہی بھیجے توا دے گھر دے گرد حالہ بنایا نے 4 یا 5 ملعون دروازے تے آ کھڑے نہ دن مسلم باہر آ ورنہ سا حیا نہیں ان حالت کیڑی ہے حسین دا وکیل ٹردہ بھی آندے سلاکے دے سرداراں اور روندہ بھی آندے ٹردہ بھی آندے اس لئے توا دا آواز آندے مولا ہاشمی روندے تا نہیں فرمایا کداں نہ رواں آ روئیں دی ایا گلے اج 9 ذوالحج کل عید دا دن ہو سی عید تے ماواں نو پتراں دی تانگ ہوندی ہے بہناں نو بیراواں دی تانگ ہوندی ہے انہاں دی ماں بھی دور ہے انہاں دیاں بہناں دور ہیں توا میں مری ونجنے میرے شہزادہ رل ونجنے انج ہاتھ بدن حسین دے وکیل پر میں نے توا میرے پتراں دی پارت ہوئی میرے شہزادہ دی پارت ہوئی آ گیا نے بازار سونی جنگ کیتی حسین دے وکیل چاچا ہاشمی ہاں کیا میلے سجے پاسو نعرہ تکبیر دی صدا بلند کرے ہا کیا میلے کھپے پاسو اللہ اکبر دی صدا بلند کرے ہا ایڈے وڈے حملے کرے ہا جو فوجاں دور تک دوڑے نہا جڑے حملے تو فارغ ہوندے ہی نا اچھی جے جات ونج کھڑوندا ہا تے منزل سوک دے پاسے منہ کر کے آکھے اکبر دا بابا ای ارمان اج غازی ہوندا میرے لڑن دے مول پاویں نہ
او سادات غیر سادات 1500 سپاہی فنار کی 10 4 یا 5 سپاہی دوڑ دے دربار گئے نہ دنی بن زیاد جلدی کر فوج اور بھیج 1500 سپاہی ہو رہے 3000 بندہ جناب مسلم مارے جس لئے 3000 بندہ مارے پھر سپاہی دوڑے نہ یا دن اور فوج بھیج کوئی ابن زیاد ہے لڑن والے کتنے ہیں آدھا ہکا حسین دا وکیل مسلم بن نکیل آدھا ہک جوان نہیں پہ امرندہ اس لئے آدھین تن پتہ جو کوئی نہیں ہاشمی لڑ دے کے دا سونے اسا کہیں جو پہ لگ دے جی میں علی اگر کوفہ دے لوگ حسین دے وکیل نل جنگ کرے نہ جملہ زیر غور نہ حسین دا وکیل نہ تو مریندہ ہا نہ ہی قید ہوندہ جنگ دے علاوہ نہ چاچا ظلم بڑے کیتے جس لے ڈٹھا رہے نا حسین دا وکیل نہیں مریندہ انہ تیر اندازہ نو مکان دیاں چھتاں تے چڑھائے ادن تیران دی بارش کرو جس لئے تیر مک گئے ہیں وقت انہا پتھران دی بارش کی تھی یہ پورے ذمہ واری دے نال پڑھتا کرنا جان سر جس لئے پتھر ہی مک گئے نا تریجہ ظلم کوفہ دیا مردہ نہیں کمینیاں عورتاں کیتا ہے کیڑا ظلم ہا پرانے کپڑیاں نل اگ لا کے مکانہ دیا چھتا تو حسین دے سفیر تے سٹن ہا کہیں ویلے لاہور علی ملکہ دا شوہر سجی دیوار نال وانج لگیا کہیں ویلے کھپی دیوار دے نال لگیا اچھا وین کر کے آکھیا اکبر دا بابا میری مظلومیت دا گوارا بلدی دو رویتاں ایک رویت دے وچ انہاں نے زمین وچ گڑا کھو دے حسین دا وکیل حملہ کریں دو یا ٹھٹھے دوسری رویت چھے جو انہاں چکی دا پوڑ مارے جڑا سر وچ لگے حسین دا وکیل اس انداز دے نال انہا ملونا ہاتھ بدھے ان دربار چلے کے آئے کمین ابن زیاد دے سامنے شیرہ مانگا کھڑو تی حسین دا وکیل یادہ من سلام کر میں امیران جناب مسلم فرمیندن میں تیرے تے بھی لانت کرے نا جس تن امیر بنائے ہے میں اندے تے بھی لانت کرے نا او ظالمہ میرا امیر صرف اکبر دبا گئی یاد لے جاؤ دارالعمارہ دی چھت تے حسین دے وکیل دا سر قلم کرو ہون ماتمی ازادارہ مستو جملہ ادو مکان دی چھت تے 3 منزلہ مکان ہے دارالعمارہ دا جن دی چھت تے لے کے آئے ایویں ہاتھ بدے ہوئے حسین دے وکیل دے ایویں سر دے اے حالت ادھے منزل 100 کتے علی اکبر دے بابے دے خیمے لگے ہوئے امام وے دے کھڑے سارا منظر جس لے اے منظر امام ڈٹھا ہے نا جی توڑے کائنات دے صابران دا سلطان ہا اکھاں حسین دیاں وسپیاں کوفہ دے پاسے منہ پھر گیا وین کر گیا دے ایا ارمانے آج تڑے نال غازی ہویا تڑے لڑن دے مل پوے نا ان طبیعت ملانی ترے وین جویں جو امام دے لفظ مکین سن دا کھڑائی فضل دا بابا یو بالے قدم چاہ کے آئے عقل مار کے آدھائی اللہ دے نات دسا جو کون پیا مرید اس ویلے حسین دا آواز آنے فضل دا بابا میں دسا بنائے تے برداشت نہیں کرنا غازی دا آواز آنے کیویں ہو سکتے تیڑا نوکروں وہاں برداشت نہ کرا امام دا آواز آدھا پہلے کوئی زامن دے غازی دا آواز آدھا مولا تڑی ماں دا برکا زامن تھوڑی جی طبیعت ملا سونا لبائی تھوڑی جی آواز اچھی کرے مہربانی آواز آدھا تڑی ماں دی چادر زامن توڑی عقیدت دی قسم حسین 2 انگلی نراز کی دیان جس ویلے غازی نے منظر ڈٹھا ہے
फजल दे बाबे मुंह ते मातम करना शुरू कीता है। आदा 3 मंजिला मकान है, एक मजलूम दा सर झुका हुआ है, एक जालिम दे हाथ ही तलवार है। उदा इमाम दा आवाज आंदा गाजी गैर कोई नहीं, मेरा मुस्लिम पिया मरीद है। उस वेले अब्बास दा आवाज आंदा अल्लाह दा नाया मैनू कूफा पहुंचा। आवाज आंदा नहीं अब्बास मेरी मां दा बुरका जामिन दिता ही। उस वेले गाजी दा आवाज आंदा तेरी मां दी चादर दी कसम है। अकबर दा बाबा मैं जंग ना करेंदा, मौला 3 मंजिला मकान है, जंदी छत तो सर जमीन ते आवना है। गाजी दा आवाज आंदा अकबर दा बाबा मैं झोली वंज बनेला, मैं सर झोली च चले सा। उस वेले हुसैन दा आवाज आंदा अलमा वाला जरा बाजार वाले पासे वेख, जिवें जो गाजी डिठा मुंह ते मातम कर दे। हकल मार के आदे मौला कोई काले बुरके वाली बीवी है जेड़ी झोली बनाई खड़ी है। हकल मार के आदि है मेरा बछड़ा लहया, वो मैं मदीना छोड़िया। अल्लाह इन्ना बेगैरता जनाबे मुस्लिम दा सर कलम कीता। ओ सदात गैर सदात जनाबे मुस्लिम दे पैरां दे विच इन्ना रस्सियां पाइयां। कूफा दी कोई एज गली कोई नहीं जिथे मुस्लिम दी चाचा सफदर लाश ना गई होवे। सर जनाबे मुस्लिम दा इन्ना बेगैरता ने कूफा दे मेन गेट ते लटकाया। हुण जेड़े मातमी बैठे हो है जरूर कर दिवाए 12 मुहर्रम दा दिन चढ़ पिया। अली दियां नौवत थियां कह दो के जवानों कूफे आ गईया। जिवें जो जनाबे सजाद पई है जनाबे मुस्लिम दी निगाह वत डिठा जो मुर्शिद जादियां दे हाथ पसे गर्दन बथे हुए। उस वेले हुसैन दे वकील ने कूफा दा मेन गेट छोड़ा है। ओ जवानों परवाज करेंदा उठा है जिथा सजाद आई। हकल मार के आदा खड़ा है क्यों आ गई है आलिया। ओ बाजार दे मैनू दस चाती नदी मौके नसाल वंदी हो अज सैयदा दीवा ए विच बाजार नया दी ओ वदी मंगदी है चादर। माता में